dengemi tut, dengemi dengemi Bismillahirrahmanirrahim. Ava ve layıklığı ve demokrasi, komünizmi, sosyalizmi ha qize Kurda ketine vi halida. Kine vi halida. Jvered be sanat, sanat, huner, hunermendi, kelam, stran, dengbeji. Avana kanalizasyonun, çapalıya, genitiya, nualın, pis ve geni çapalın. Rabbi alemet Kur'an'a pirozda. ده سورة الشعراء آية 124 دا دبي والشعراء يتبعهم الغاوون حكي شعروا دنگ بيجن وزانو هنرمند و شرق جيو صناتشينا اوانا انساني جري دركتي البيوادي چن او جري دركتينا پيس گنين و چپالن او كواي جري دركتي البيوادي چن ده هر نوالي ده دگرن ده هر چوپلمو و چپاليه ده ده هر قريج و گنيتي و زنگاري ده خنوقت كن دگرين Abana lehvel hadis gotine puçu baradayı difroşun u dikirin ji bo ku insana pê ji riya Allah Teala dûr bikin wa ji riya Allah Teala bizî birênin. Yani Kurda hemû tiştê xwe safî kiriye. Sinat, teknolojî, ax, welat, dewlet safî bûye maya goyî hal û qîzê wa bêedeb û bêheya bibin ببنە قەحبک و ئۆڕۆسبینەن و ئەب مایە بڤێ ناکەی دیونێ کوردستانی ئاوا بکەن ئەنە چ سترانە هەتا گۆ ئەب قلیب چێکردنەوە مەزە ئەو قا بێئەدەبی بێحەیایی قلیبەکە بێ 5 دقیقە بێ چەند دقەیە 3-4 دقیقە قلیب بەلکی تریلیۆنە پەرە لێ مەسرەفکردنە چ فەیدە پێ کورد و کوردستانیە بوو دەنگێ متێ و دەنگێ متی ئەو چیە کاتوردا چ سنعت هەیە چ هونەر هەیە چ منفیعەتا vê kilamê û vê stranê ji însaniyetiyê re heye kabêje ji fehşatî û çepaliyê pê ne ti tiştî diye ewana şeytan emelê wa li cem wa xemilan diye weke tenekeka riziya genî tu di nav ava zêr de bikê dibê qey zêr e او دبي قيم تشتكي قنج باشتكن ام صنعتك هنرك ام انسانيت دير پیشکشتکن اف چه صنعته اف چه هنره هنره وها جهنم وكري تم منفعتك بيش انسانيت دير نينه وهي زراره بها او قيزا كرد حالو بأدب وبحياة كر